sam Andreja i danas ću da snimam isprobavanje kupaćih kostima i također nekih ostalih stvari koje sam naručila sa sajta Zaful. I dok svi snimaju back to school videa, Andreja snima i dalje ljetne videe, jer zašto da ne? Zašto se pomiriti sa činjenicom da je počela škola kad i dalje možeš da se praviš da je ljetni raspust. Kupila sam mnogo lijepe kupaće, tako da ću sad da vam pokažem. Prvi izgleda ovako i ovo je najslađi kupaći koji ja trenutno posjedujem. Ovako je baby roze boje i donji dio ovako izgleda, čekajte, aha, da, ovako. Ne, da, ovako. Šta mi je? I ne znam, mnogo mi je sladak i lijepa je boja i materijal, jako je kvalitetan i u ovom se osjećam kao da imam 5 godina i sviđa mi se. Zatim sam uzela crveni kupaći koji je baš onako malo čudan. Nekako je drugačiji, nikad nisam imala ovakav kupaći, ali mi se baš onako sviđa. Nekako u posljednje vrijeme volim crvenu boju. I šteta što ove kupaće neću sad moći da nosim jer je kraj ljetnog raspusta, ali sljedeće godine definitivno hoću. Onda sam uzela jednodijelni i ja ne volim da nosim jednodijelne kupaće jer je čudan osjećaj, ali volim da se slikam u njima i zato sam je kupila. Vintage je baš onako i ove žute boje i skroz je onako retro i sviđa mi se jako. Zatim uzela sam još jedan jednodijelni, samo što je ovaj roze boje i zanimljivo je što nazad ima ovako kao mašnicu i također nazad se veže mašnica. Zatim uzela sam još jedan totalno retro vintage 50-te vibes kupaći. Donji dio high waisted i ja sam toliko u svom životu htjela da imam ovakav kupaći i konačno sam ga našla i mnogo mi se sviđa i totalno se osjećam kao da ne živim u ovom vremenu. I gornji dio onako ovaj mornarski stil. Onda sam uzela jedan plavi koji je malkice promašaj. Ne sviđa mi se kako mi stoji, ne izgleda baš lijepo na tijelu. I donji dio nekako je malo, ne znam, ovaj mi se toliko ne sviđa. Lijep je, ali prosto mi se ne sviđa kako na meni stoji, tako da ću vjerovatno nekome da ga poklonim. Onda sam uzela jedan bijeli kupaći koji neću ni isprobati jer je premali. Sviđa mi se ovaj stil, sviđa mi se ove ruže na kupaćem, to ste cvjetići ili šta god. Ali, jako je mali i jednostavno ne mogu ni da ga obučem. Baš sam onako julo što se tiče tih sajtova i naručujem nešto što nisam ni sigurna da li ću ikad obući. Ja volim sirene. Ja bih voljela da sam ja sirena i zato sam ja naručila kupaći koji liči na sirenu. Dakle, donji dio je high waisted, a gornji dio izgleda ovako i baš se osjećam lijepo kad ga obučem. Onda uzela sam naočare. Da. Uzela sam suknju. Texas suknju jer mi fali još Texas suknji i ova ima cvjetiće i mnogo je lijepa i mnogo mi se sviđa. I također sam uzela majicu koju sam nosila u prošlom videu. Na njoj piše powerful i ovdje su neki opisi active, ambitious, careful, creative i ono, to sam sve ja, logično. Mnogo mi se sviđa, zanimljiva je, ovdje se veže, bijela je, ide u sve i tako. I kupila sam majicu koju trenutno nosim na sebi, ovako izgleda i piše Are we having fun yet? I hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ne zaboravite da lajkujete ako vam se svidio. I također svi linkovi će da budu u opisu, tako da pogledajte. Stvari su dosta jeftine i možda vam se nešto svidi na tom sajtu. Ako imate nekih problema s naručivanjem možete mi se javiti na Instagramu, ja ću vam pomoći i eto. Mi se vidimo u sljedećem videu, ćao!